Lanthokchari Science Magazine ngasigi thauramda thamjari Honglakliba Communication Systemgi Marumda 6G haiba hiramsida International College of Semiconductor Technology National Yangmin Chiao Tung University Taiwan da Post-Doctoral Research Fellow Oriba Dr. Tourangbam Harishore Singh Ekhoigi Mihut Raichanda Chingtham go unaduna wari saba ngasi mu puduna laksari Science Magazine Honglakliba Communication Systemgi Marumda 6G haiba hiramsida khananenaba Akashvani Imphal gi studio da lengsinduna leibiraba Dr. Tourangbam Harishore bu aham muktada ikai khumda jabagaloinana taram nokcheri thagachari Akashvani Imphal amadi tabiriba mayam bu so aham muktada khurumjari Dr. Harishore hojiksi akwegi chakhotpagi khamthengba haiba tare tungda sunum chakhotpaduna adum laktuna su leigini adun hojiksi akwegi miyoibana akwegi chakhotpagi koina semjariba technology gi oro amabu oro science the based of chakhotpagi lamjel se akhoi khudimuna test tawre ona test si ahal angang khaktana hojiksi 5G gi 4G gi test si mathang tawduna lae marmaduna ngasi mu akoina akwegi mobile communication smartphone da sijinariba 4G dagi 5G olakpa sida mayam se loina sinare aduna ngasi gi khanagadoriba hiram si communication system sida honglakliba si kari kadai bu honglakli haibani aduda maruina akoina 6G gi marum sidani akoina kari leriba haibado khanagadoriba se aduna 6G se laktringi gi mamangaida ngasi dine chahi 10 muki kitang henba adoi gi akoina mobile phone se laaba matungda 2G 3G 4G hojik se 4 ga 5 ga gi transition period ni natra marmasina communication system gi yanglen charu oriba 2G deina 5G sida leiriba magi honga iba masak aduga tasena yauriba magi nungi oiba spectrum haigadra magi frequency haigadra chatnariba technology se masi mai senang tang thambi hoi chawpa khar thamjage maroina khoi gi digital gi area sida lakhiba khoi gi 2G degi hore khoi 1990s ki matamda dum 2G se thokre ado 2G gi marumda leigiba technology na khoi gi GSM na khoi ne maming chatkiba ko global system for mobile communication sina oiki aduga 2G da sijinagiba khoi gi band se around 1 gigahertz ki changda oine sijinagi adi 900 to around 1.8 gigahertz kumba gi changda ko 2G lor matungda 3G samlai 2G matamde da khoi se internet ki khudong chaba cha pang leigide maroina khoi gi messaging thanaba gumba voice message gumba sumaina oina ayamba oigi hala khoi keypad tawringai gi matamda hoi keypad matambi khoi voice call tongna badu message text maroina text se text ni khoi gi 2G gi feature hagri text messaging sina oigi adu sigi matungda 3G se lai adu 2 daina 3G lakhibda mai ngai gi technology je hongpa se sitang thambiram masai gi GSM haigiba global system for mobile communication sina 2G gi da oigi se sisna mu 3G da di mu technology samu khongani 3G gi technology gi marumda lai sina CDMA na code division multiple access mai se digital gi modulation gi technique ngatani sigi CDMA se lakhibda gi masai gi hena throughput wankhalakpa adiga khon internet ka paiba ngamai se sigi khudong chaba se lakre aduna 3G gi marumda leiba technology harga di CDMA so doine aduda khoi mafam khrada wideband CDMA na sisine wideband harak targa de khoina band je khara chawba haitare haidi few megahertz ta gina few gigahertz pau expand tawba yaba khoi gi spectrum se sisinarpa sugumba se khara thamba yai 3G koi Dr. Harishore na habiriba ki science ki koi electronics ki adigi electrical ki asigi hariba koi khangdaba mayam sida ngasai ki bandwidth adigi spectrum ka haise amasi kitang araiba londa amtang thambiramo sikarino kamaina koi sinariba voice koi sinariba internet aduga koi sisinariba any sort of communication se text message or do koi da kamaina chatlino koi na kamaina purino haibado koi gi londa kitang koi lemenamna khangbu yapna kitang tetak nam thambiramo charak pa hijage koi gi any data ma natraga information signal ma transfer tawbada wireless ta antenna haiba pochi changi antenna sina koi gi energy se spread out tawdini antenna se gi through da koi na signal se transmit tawbi hai samna haibda se koi na mayam gi seba tawri ba Akashvani Imphal na broadcast tawbidina yumtong khuding da tawa phangjari 103.5 megahertz ta thariba signal se sisu transmission makhala mane sisu Akashvani da chob antenna am lerangani adu gi antenna adu dagi akoi na yum da koi radio se tawa phangi sumaina haidi antenna sin energy se thadok toine
aduga receiver haina mu device ama laani aduna akhoi Akashvani ki thagana radio sina receiver oiraga thadoglargiba signal to khoina receive tawbani ado hoi Akashvani ki example ladi ma di broadcast oire hadi one way signal ni communication ni hadi receiver side ki mu transmitter halaktre ado khoina hojik nei nari ba 2G 3G kaina khoina sigi lam sida laga di both way communication ni hadi transmitter na so receiver da information ji piba receiver na so mu transmitter da piba sumain lei ado ngasagi sum nainarak pasida khoi gi ahan bada 2G da lei bandwidth hai taragadi mangon da sinariba spectrum sigi frequency coverage se hai tare for example 2G gi da around few hundred megahertz tegina few thousand hundred megahertz hai tare hadi 1.8 gigahertz pau ki frequency sine samna hai da khoi 900 to 1.8 na hai se 900 megahertz to 1.8 gigahertz hana hai se ado itadi 900 tegina 1.8 gigahertz marak ta leiba frequency se si jina khoi na sigi marak sida leiba frequency digi khoi na pamba frequency ma choose taraga masagi carrier se ohendoi ne ba khoi signal thadok thajin tawbugi dug masigi expansion je 900 to 1.8 gigahertz ki expand haidi mana leiba masigi band je sibo kana bandwidth ara khangnei ba adigi 2G ga 3G ga matang da phajana thambire adu matung da hojik se company kharadana 4G se num sinari duga company kharadana khoi 5G se ole natra aduna 3 dagi amuk 4G lakpa 4 dagi 5 lakpa duna 3 dagi 4 da upgrade to ise 4 ga 5 ga se samlap na panjala ka su momonda leiriba khoi 3G dagi hengala ise na kari keno du su kitang thambe hoi chorok ba hajage aksagi aina ju pan bada haigra khoi ki maroina antenna sina loina torok toine aduna koin horok pada 2G dagi 3G lakre 3G sumagi frequency se around 2.1 gigahertz ta work to yamba aduga mangonda data rate se adum 34 kilobits per second dagi na 2 megabits per second ba adum phangma ngame aduna ngasagi antenna se hen powerful obe antenna sinare adu marakta ngasagi 4G bauti omnidirectional antenna adum sinare adu omnidirectional means kanu maike khudimakta koin energy se antenna dagi bithokpa adu foreign 5G dagi di antenna sem kitang tongalani adu maina leire aduga ngasagi speed se ngasagi akoina thariba carrier frequency ju wankhalakpana maram moidana ngasagi data rate se hena wang phangma ngame samna harba aina haijagiba 3G da around 2 megabits per second bau yong hadi mega hai tari 10 to the power 6 ko adugi chang da phangba ngamai se koi 2G da dingamamde 2G da di few kilobits per second katani sumai leire sidagi mu 3G gi marumda leba technology haibe panba yaraga da koin LTE se long term evolution se sisine ore 3G dagi mu 4G lakibane ado koi ki time duration je dum study to bi han bada 2G se 90s ki matam da hogre adagi 3G nam 2000 da lai ade 4G nam 2010 gi matam da da hogi bane and 4G lakpada di mu ngasai gi data rate se hena akoi gi 100 mbps te gi na 1 gigabits per second bau ki simuk wang simuk yam thu na data rate se phangba ngame sima chawpa thambi ai aduga ngasai gi 4G gi da mu 2.5 gigahertz ki ta mu sinana ni mai carrier frequency sim wakhala pa frequency se 2G da na mu few 100 megahertz te hore hoji 4G ropada 2000 hengat kre megahertz akoi gi frequency se aduna hujiki frequency hengala iba aduga maruani frequency hengala pada seasonary ba degi data speed akoi kbps tagi ngasagi megabit per second lakpa degi megabit per second degi di amu akoi gi gigabit per second da gbps lakpa natra adegi sumaina la isi gi technology se LTE man lairamba natra aduna hujiksi 5G sida amusung akoi gi 6G sida lakaduriba makoida puriba bandwidth ngama isi technology amadi yauduni ba technology means ngasai hardware duni ba natra ado 5G si puba ngamba technology do aduna amuk 2G 3G su num puba ngamgadra habidi makoida leiriba technology do tohana dum khaido oga sarakpra dusu kitang thambiyo hoi ngasai gi aina panjagi ba carrier frequency sigi matungina technology se tongalakpani aduna koina 5G gi hojik sin ba OFDM kaina orthogonal frequency division multiplexing ase sinaraga koina 2G gi tang pansan taraga dem kitang chanara roi chanaroi aduna ngasai gi 2G gi do haidi ngasai gi sokhulakpagi na ngasai yangakpa kbps tegi megabit per second gumba adumna kana yanga abnina ngasai gi khulai duda aziki technology duda 2G do separate ore eba aduna 3G do num phangamnina hanagi anem du num yawdu su yare tapibani na aduga ngasi gi khanagaduriba maru eba sidi kholiba communication system sida koi 6G sini natra aduna tasena 6G haibasi exactly karino aduga masi mayam na yamna kanna khawrangba aduga China gumba Taiwan gumba adagi Korea gumba dati masi 6G se season ba khara hawkhrena so koina sum report phangi aduna hariba mayam 2G deina 5G phok da leiramaga mayam 6G se yam kanna
ꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯅꯪꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ 6Gꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5Gꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯇꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯚꯟ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯇꯨ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ AIꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ 6Gꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯕ 6Gꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1 ꯃꯤꯂꯤꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1 ꯃꯤꯂꯤꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯅ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯦ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯡ 2 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯛꯇꯣ ꯐꯪꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ 1 ꯃꯤꯂꯤꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤना ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 6Gꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯅ AI ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯐꯣꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤda AIꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒ AI ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯋꯥꯠꯆꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6Gꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯥꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯤꯗꯥꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ISEC ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯌꯥꯡꯅꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯔꯤ 6Gꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6Gꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ 4G 5Gꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯗꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯇꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 100 Mbps ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ 6Gꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 6th ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6Gꯁꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯁꯦ 1 ꯇꯦꯔꯥꯕꯤꯠꯁ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 1 ꯇꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1000 ꯒꯤꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 1000 ꯒꯤꯒꯥ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯒꯤꯒꯥꯕꯤꯠꯁ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6Gꯁꯦ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ 6Gꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ US ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯖꯄꯥꯟ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯌꯔ 2030 ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ 6Gꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 6Gꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯇꯦꯂꯤꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯕꯨ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 6Gꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯇꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯇꯨ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ 10 ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6Gꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯤꯗ ꯀꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ 6Gꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 6Gꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯏꯝꯕꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯀꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯇꯣ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯉꯝꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤ ꯅꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ AIꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯣꯜꯐꯧꯗ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ 3Dꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡꯁꯤ 2D ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ 3Dꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ 6Gꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯥ ꯕꯤꯠꯁ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯔ
ꯈꯔ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ 4G ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯁꯁꯦ IoT ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ IoT ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ IoT ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯃꯒ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯅ ꯅꯦꯝꯃꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯌꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ IoT ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ IoT ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯕ ꯀꯥꯎꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯣ ꯍꯥꯡꯕ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ 6G ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ US ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯦ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ IoT ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯝꯃꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯅ ꯂꯝꯗꯣ ꯂꯥꯞꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁꯤ USꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯇꯞꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ IoTꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 5ꯇꯩꯅ 6G ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ISAC ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ISAC ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯦꯔꯤꯁꯣꯔꯅꯕꯨꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ISACꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ISACꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯝ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯔꯦꯗꯥꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯔꯦꯗꯥꯔꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯕꯐꯣꯔꯝꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯦꯕꯐꯣꯔꯝꯒ ꯔꯦꯗꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯐꯣꯔꯝꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6G ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯂꯦꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯊ꯭ꯔꯨꯄꯨꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯇꯥ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 5-6 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ISACꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝ ꯋꯦꯕꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯋꯦꯕꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯗꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯕꯨ ISAC ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯖꯕꯗ ISACꯄꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯔꯦꯗꯥꯔ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯋꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ISACꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ISACꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯟ ꯆꯤꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ RF SoC ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ SoC ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯟ ꯆꯤꯞ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯀꯟꯚꯔꯇꯔꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣग ꯇꯨ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯇꯔꯁ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣग ꯀꯟꯚꯔꯇꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯦꯜ ꯁꯔꯀꯤꯠꯁ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PCB ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯟ ꯆꯤꯞ ꯀꯧꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣग ꯇꯨ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣग ꯀꯟꯚꯔꯇꯔꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ RF SoC ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ RF SoC ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁꯀꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯦꯕꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ISACꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯔꯤꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯅꯤ ꯅꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯔꯤꯁꯣꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯡꯃꯤꯟ ꯆꯥꯎ ꯇꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯐꯦꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 6Gꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ISAC ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯇ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6G
communication se lakpada khoi gi ngasai IJX se pusalakpada different stakeholder involved loin tawe samna habda huji aina work tawri bisida 77 gigahertz ta work tawre radar board ama seme masi sem ba khoi university gi akhoi gi communication engineering gi department ga adigi atopa Taiwan gi company kharga pullaga collaborate tawga semgot pa chip ne aduga mu akhoi gi lab amadi atopa lab ahum mari ga khoina mu collaborate tawga ngasai gi whole energy efficient ba system je RFSOC haiba je seasonal ga khoina semgot laga ngasai gi testing tawba ngasai gi signal sing to adman test tawbne aduga asigi mathakta mu tongana wireless technology goina hagi ngasai gi signal do akhoi gi waveform do haitare ngasai gi sensing su yaba akhoi gi communication su yaba waveform semgot sagat pagi thabok sina akhoi gi mathematics department gumba adagi akhoi gi communication engineering gi akhoi gi atopa professor amadi atopa akhoi gi Taiwan da leiba akhoi communication gi base companies kharagana tied up tawraga moina sigi matang research tawe moidagi mo khoina waveform je lawraga ngasai gi akhoi design tawriba system sida hapsalaga ngasai gi result to check tawbon maroina huji akhoi tawri se latency check tawbone adon latency je aigi measurement bau ta 190 nanoseconds pau low ina akhoi huji bau ta measure tawre akhoi gi system sida huji ki 190 nanosecond gi speed se laten gi speed se akhoi gi kayam yamna yang habdo akhoi tentanum thambibune nanosecond harga de akhoi second amagi 10 to the power 9 thokna thugarak ne adugi saruk amada 1 nanosecond ne adugumba 190 nanosecond raktine aduna asuki asumati yang kheba makha tarapata Dr. Harishore na huji ki work to biriba IJX se mapung phana akhoi gi semiconductor se roll out tawraba duga somewhat akhoi extend akhoi 2036 se roll out tawdringai gi marakta akhoina khar makhai extend se tawrokpa aduga 2030 ti khar lakhre haitare ko akhoi gi next decade sam chahi manga natraga sam tahi chahi tara ki manungda fully 6G se roll out tawtraga su akhoina khar makhai di roll out tawm matamda mayamna kanna akhoi hainariba virtual world ama haibadi virtual reality akhoi gi ngasai gi extended reality kind ga leidana akhoi augmented reality kind leibase masi phajana fully implement torok matamda akhoi gi live se akhoi real world sida lakpa matamda Dr. Harishore gi oiba akhoi vision tungda kari torpu yai atage masi matang da akhoi gi naha singna akhoi gi market sida chang horaga di makhoi dasu kari makhar kana badi phangni dana aduna soi matang dasu Dr. Harishore gi wafang kang thambiyo khoi haipet haijage ngasai gi extended reality na lakre XR magi manungda dum virtual reality augmented reality lo inchanngre adun ngasai gi maroiba point ti khoi 6G gi latency am nembase adagi khoi data rate yam wang machine maram moidana ngasai gi huge data se few nanosecond da transfer to yarak to ni ngasai gi hena khoi gi video streaming da su HD UHD kai lai sumaina hena mayek sengba haijab tare sugumba hena reality gi lakpa pot ama lakani aduga akhoi gi sigi application haraga na khoi gi maroina khoi engineering gi site pusalaga na khoi gi yum guma sabada aina yum ji sadringai da hana structure ji yekthoga structure gi mapa sida aina weak point guma thiba haigadra khoi gi mask guma karam pithara kanda karam mapa na khara soli karam na kalli haibe khoi gi virtual reality sida pura yum ji saraba loibo oina semaga yengdoni aduga check loin tawbi yai aduga khoi gi biomedical application da su extended reality sinaga ngasai gi akhoi na surgery ma tawgi practice tawba haigadra tambase ngasai VR sinaga pura mitmang the reality moina tholaga khoina virtual di oiba aduga tawutabu isada fawbdi khoi asengbagi mitmang da akhoi organ ge leiba gumna haitare sumaina uraga khoi ngasai gi chap manaba haidi paibe yadaba tas taw habdu natana hoi ngasai exactly same unum ohen ba haitare mane aduga sigi khudong chaps lakane to ngasai na panjagi ba khoi 6G da remote surgery ga hagip to si khoi gi virtual reality gi extended reality se si pusalak tin hadi ngasai gi lamam da leiba samna habda America da leiba doctor sina mana uptoi se ngasai gi extended reality yaw ba khoi gi device uptoi ne aduga ngasai gi atopa remote location am da leiba ngasai gi patient sida mana operate tawdone real time da hadi mana America da makhut lem go to ngasai gi atopa Africa am da leiba patient amagi mabuk da len doine ba adi sigi kudong sab se sumaina thambe ya dugi mathak da khoi gi virtual class hojikti virtual class ta yamna emphasis upinare angang singi sida khoi gi amukena realistic oiba haitare hena realistic oiba virtual class lakpang amagi kudong sab lakani ngasai gi latency do sugimatic tappa adagi data to sugimati wangamina khoina hena mayek sengba hena clarity leiba ngasai gi images adagi video singja khoina kudak ta play taraga dum virtual class sida embed torpa yabagi kudong sab legani ne aduna ngasai gi lakli ba khoi gi ahongba khoi gi virtual reality bo extended reality bo ro dagi semiconductor gi sigi field sida changhora de khoi gi inkhalakli ba manipur gi na harol sing sina sida changhora ga di adum thabaki kudong sab di yam phajna lakani haina
खल हाइदि चाही खरा सिदा दम मसिदि मिमांग दा लैदरो पोटने अदुना आइना हाइजेनिंग बदि अखोइगी मणिपुर दा सु स्टार्टअप मैम तौबे हुजिक अदुम मैम लैरे अखोइ एस्टैब्लिश ओइबा स्टार्टअप अखोइगी AR दा सु VR दा सु तौबा आइना खंगजबसु लैरे यामबसिंग अदुमाइना इसागी कंपनी बु रन तौबनि माइन स्टार्टअप तौबनि खंगदे अदगी अतोपा एक्जिस्टिंग कंपनी अमदा जॉइन तौरगा सिगी एरिया सिदा चंगहोब तारगदि हेना मागी एप्लीकेशन जे अखोइना पल्ली सि जस्ट अखोइगी ड्रीम अमा हाइगरा फंगलिबा डाटा सिना स्टडी तौरगा हाइबा खतने अदुना चाही मंगाई मतुंगदा 6G ना तसेंग तौबा ngamba हाइदा पुरा अवनबा म ओरपुसे हाइबा ngamde हाइ रिसर्च से कंटिन्यूएशन ने लैरिसे अदुना लाक्ति लानी ने सिगी पोचे अदुना सिदा अदुम चंगहोबसे मैम कानागनि ने खंजे बेसिलकपदा खुजिकी हारिबा खोइगी साइंटिस्ट सिंगी थिजिलुइ सिंगी वखलोल मखोइगी मंगलान अदुगा मंगलान दु तसेंगना हाइबदी ओइरबुगुम्बनी हाइदि खुजिकी हारिबा 6G सिदागी मागे यंगलेन सरु ओरिबा खोइगी आइजा की खोइ रिसर्च तौरिबा अदगी इंटरनेट की स्पीड से खोइ MBPS तगी GPPS अदगी GPPS तगी खोइगी टेराबिट खोइगी लाइबा सिंगसे अदुना लामदाइ सिदा खोइ लाकदबगी प्रोसेस सिदा खोइ ख्वाइदगी बिगेस्ट चैलेंजेस से करिनि हाइना थमिनिंगे हाइपेट हाइजेगे ngsaigi aina pangibda hanbada khoigi maroibase antenna ne haijegi aduna ahanbadi omni directional haidi maike khudimokta energy pithopa ngamba antenna sizinaramadagi hena koina frequency wankhalakpa amadi data rate wankhalaknaba koina kari mathok taraketa beam haitare ngsaigi antenna gi pithoiba energy mapa direction khar khatangda pithopa je sigi technology silai samna haibda khoigi 5G da millimeter wave question nei je yamna 10 degree dagi hena laudaba hena chawdaba beam sinare sidagi hena mo khoigi terahertz communication lagtoriba khoi 6G sidena hena beam se asukki matik nero oirani aduna ngasai gi nero oirapone kedor hamta ma yam sana di transmit tawang amaroi aduna matamam da khoina lekai amada mobile tower amana sina bi amada 5G da tower masing hengale adi 6G di khoigi building khuding maki haitare almost khoi yum ahumari kanarga building khuding maki transmitter se lerek pagi film da lagtore maram ding ngasai gi sida sina ba khoigi signal se yamna sana transmit tawang amda si achoba challenges amane hai thamjage duga ngasagi beam che asukki madik nero oirakpana maram moidana ngasagi receiver ga transmitter ga marakta leineba alignment ji kitang soibada ngasagi data rate se yam chauna drop to ya hai ta haidi akhone 2000 Gbps phangama se khudakta 50 Gbps katang da handagi bi yabagi otok pasam lei wasigi solution budi mayam research tawngari aisu PhD matam da ai macha ma work tawjegi sisu achoba challenges amo oirakani adugi mathakta khoigi ngasagi beam se highly narrow oirabani na mongonda magi obstruct to biya ba haitara koi wall gumba koi u gumba leiba koi structure singse sina mongonda akai ba pirak pa yabagi interference pirak pa yabagi achobo so challenge lei adubu lepalaiten hojik research story adu mayam thijin khongjan ba digi development gi thabak tawbani na solution di sojeram puthorakani adu akoi gi challenges khara harga di sise thambe Honglakliba communication system gi marumda 6G haiba hiram sida International College of Semiconductor Technology National Yang Min Chiao Tung University Taiwan da Post-Doctoral Research Fellow oriba Dr. Tourangbam Harishore Singh aikhoi gi mihut Raichanda Chingtham go unaduna wari saba tahan jakhiba ga loinana ngasigi Science magazine lanthok chaba matang ngasta loizari mathang leipang pokpo numit ungpham asimakta da amuk phangbigani Science magazine